Nduguna chore bora wari mubunge wa mbere wa Nithi Bernard Matini bora ithirikari ya county utikira ni bakwari etware ya barabara ya mwakana kinyawandi chibitari emwe nteri ugire njira ya kumote ya kuringana na ntubanja mutungerio na ritete ngwenende ndongi mudogo konia utungeria na kubatara kurikanwa bakwaraga bare chibitari ya magutuni era ithirite nindi kana ithirite ya kawan ni mate irinjira ya kumurikana. Njira ya kuririkana mubungwa tene mubunge wa mbere wa gicigo mbunge kya Nithi Bernard Matini. Yari ndereba wa Mheshimiwa Bernard Matini kuma 1974 mpaka 1978 na ndali bodyguard ndarutangu gijionde na noni ndali PA wae. Urari mutetheria wake John Kirimi muthenya we mundi na muci wake barariunga akiri cibitari ya magutuni na kiririkano kya mubunge oyu. Na mbijete ya mundi nuntu bwa kumuririkana ningugira mbega rutire amberia cibitari no etogwa magutuni au magutuni ari Murambi au Murambi ari chuka aprosidi mpaka Kajuki mwisho Mpukoni. Nekwe tumetembeja nuntu bwa kumuririkana. Kirimi athokerete aje bacibitari ni amagutuni ariuga mubunge Matinwe amberie cibitari ni amagutuni mbere ya kuthi cibitari ya Muthambi, cibitari ya Chuka, cibitari ya Kajuki, cibitari ya Mpukoni na nkinya gucwa barabara nene ya Matirondi ire kurukanitie gatagati ga kaunti ya Tharaka Nithi. Ndiki keno kinene muno kubona bwijite gutucerera magutuni na tabulia musoro wetu auga alienda kulicognize Bernard Matini nibo bambirie sibitali no na ni sibitali ikolete muno uka compare from that time na kinya tukinyete tumeenda mbali sana. There is a lot of change ona tukiruta ura tukigwa tulipa kenu kiandaga mete na rietwa ria mubunge Matini Kirimi augite ibwega thirikari itamburite na kuririkana mubunge Matini nuntu bwa wirera ombire kuruta na nkiragia thirikari ketho no imuririkane yombe kumwa at least no imune muna one of the ones ama gutuni ninda ukankieza patient thigungu nuntu bwa heshima eumaterutire ya kwambira biteno mbega nikia tumambeja bakirikiria bauritie thirikari gutamburaga atongoria barabara etaga mugaru na mugaru mwega maturani ni babateria kurikonginaiso na kedwa ni ama gutuni bandike imwe wingi ya Bernard Matini na kedwa ni matanite gutwana tukujia watu tugeni wale bakenda bongwa bakenda nontu we can't force them. Sibitali no ni dietembere muno ndana meja gatenema na ndona mbega muno sibitali menyeretwe ni arutwira. It is very clean na okadikuo no tikuigwa ta sibitali uri mbere ni antu ni bagwa gatonya sibitali no kuigwa kinunka kada geta wanganika nunka ukauya kinunka. The hospital is very clean na buildings ije ku they are wonderful. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kya Maraham bitagwa Matini Mugambi.